Istirahat gini, istirahat gini benci. Tebusan ini. Lebih atuh yo. Lorong. Oh, kita tembusnya lorong tak?
Dik, selepet dik. Dik, madep wong edan dik. Lupa madu kaitan lah. Wis madep wong edan dik. Waduh disodongan. Udah ngopi kalau esok. Dik, madep wong edan dik. Aku pengetan, ada pengetan. Weh. Wes dik. Weh, nah. Weh. Ah. Weh. Oh, sudah dikejeng loh. Udah sing ngono. Aja kan jero nang iki. Ah. Ah. Kalau kenal ngantar. Ah. Kamu duit. Panjain bengok-bengok. Bengok ya. Pukul ditinggal bengok-bengok. Kalau boleh. Oh boleh. Iya, biasa sambyang. sambiang parah. Wes jalau. Ya wis rojal wis sambiang. Wong sambiang main maghrib. Wae jalu sambyang sih. Umyan paru kalau dulu sambiang. Biar nih roh. Hah? Biar nih roh deh. Ya tahu. Iki mau ketemunya. Ah, Oleh panggilan. panggilan parah. Panggilan yang disok. Nyolong aja. Ya takon. Takon parah. Takon Riko. Ah, Riko dulu zaman biyen tahu sekolah. takon sedewek. Ya karo ambi adik kai. Anda takon apa? Ya lur ya. Lu bisa tahu lo jadi panggilan. Udah bisa deh. Ya lur ya punya langau. Ya takon isun. Yo. Ada kan jadi kerepes nih Gus. Anu paling takon isun kau. Ya takon, aku biyen tahu zaman biyen tahu sekolah ta. Sekolah. Yo. Saya tahu sekolah itu. Ini kan Dik. Paman isut. Sekolahane kok. Coba. Kok nyapu kok? Nyapu ya. Ah. Ini kan Dik. Ada lo keren. Ya kan jadol ya. Iki tukang nyapa. Ah. Ayo nyapu kok. Ya saiki gede-gede. Zaman modern. Ya saiki iki ya kudu bisa maca. Ya iya. Nyanggup. Iya. Ah. Ya saiki pokok sekolah. Jadi kok gelem dikon sekolah kadhe karo. Ya bener kalau gurune ya. Kalau guru ya. Ya gurune iso Dik. Sementara. Tapi sak bisane biae. Kayak pacanak nih bisa jadi guru ya. Ya sak bisane biae. Durung pangkat kan. Kok nyaman. Kenapa ini? Tapi kok duit pangkat kok. Tak bisane biae. Ya iya weh. Rompetan ada makan. Iya pas rompetan weh. Saya percaya. Tak tahu nggak pernah. Kemudian sih lo yang isi murid je. Murid je. Ya. Ya. Ya deh. Aku jadi guru si Wahida kan nyobek diberikan nolong tahu lo kan astai. Siti kau. Ya. Siapa mau ikut jadi guru? Yo kan jarang di sekolah kan deh. Masih. Tuh ya. Bisa jadi guru. Jadi kayak kau pergi tahu sekolah Siti. Ya kok belum tahu nyamuk. Oh. Ya tuh si jadi bela jadi si guru ya kata tak si seorang le. Kalau saya. Wah guru kok seorang itu polisi le. Kudu perintah. Itu nih sebenarnya di tempat ya. Minta-minta. Ya, boleh ikut saya. Allah, pokoknya guru judul kamu jadi guru. Ya. Kan ditanda bukti ini. Ya mau itu kapan juga suruh kan. Kapan juga kalau jadi guru. Iya, bener cobaan Solo. Ya.
jadi gurau, kok aja sing mampu ajine kan jadi Ya gurau. ben wis urung. Jadi ajine jadi gurau. Jadi dia jadi burung. Terus yang kalau dulu Pak Jidan yang kemudian Berarti dilakoni. Yang desa wis sadar kula Pak Jidan itu. wong pasare kelokane diwakilaken. Saumpamane isin jadi gurau, dulur kang tuwek kang dulur kang nom, gelem kula bapak aja mesti jadi Ya gurau. gelem ya wis, Dik. Belum mau jare. Sira gurau. Ya gelem guru dapat sementara. Ya iya. Belum ya. Ya cukup apa dong wis jajar kemudian celuk dapat guru sementara. Ya. Weh, Iya. oh blok nek. Wah, pasar. Pasar parah. Maling. Wah, ketemu. Kebuk paren lele. Lompong. Ates. Ye, panas. Weh. Kayak gitu ada turun ya. Solong le. Golek iki malem e. Malam biasa. Suntik. Tikus. Kawan. Anak kalau anak angsa. Kucing. Aduh ikai. Malam Kamis tanggal 20 pendaftaran nama. Artai? Apa jelok kali kan? Cicir. Terus tanggal 21 hari Jumat. Lekor kali 21. Umur 21. Ulangan. Iya, diulang. Olo, masih contoh berapa? Tanggal 22 malam Sabtu. Gerak jalannya alun-alun. Yang lapangan. Nah, tapi silo ngomong dulu di ngalih rono. Pindah mula dulu. Didaftar namanya. Tanggal 20 hari Kamis. Pendaftaran nama. Weh. Wih. Turunnya kayak gitu ya. Kan apa asetir? Kira narani salehan. Kayaknya lah. Siapa? Salehan. Salehan. Adil. Adil. Sing gelem nyaut ya. Wih. Cocok. Siro samian. Sudah. Del ya. Bakso gonjay. Adil. Gurune Pak Burhan. Saprai. Saprai. Itu aku panggil carane mlaku. Kamu tengen mlaku solo. Ya. Aja kaki kiwa. Ya. Tayongane kang tengen, tangane kang kiwa. Kasai? Weh. Aku lagi dia. Gen-gen-genok. Gen-genok. Jadi biapa pisang. Kasai? Ayo terus. Ayo balik. Itu lo kan terus ya, kawan. Cokol terus. Aduh sambil panas banget. Kopi panas ya. Saya dipanggil. Kamu? Apa buat ya? Oh iya.
Saean. Sampean nikah. Samean ngono. Wong kono saean. Kene sampean. Kang kono saean. Iki Sira samean. Ye. Marai yang gurune. Saean. Saya, Pak. Samean. Saya, Pak. Sini nak. Oh. Wong kok ngapro yang gurune. Jane mau orang aku iki, Pak. Ye, arane mangune senam janggut. Ya, senam dia dulu. Kemudian Oke. Hari Kamis perjalanan kono mau tanggal selikur belajar moco. Iya, Pak. Pertai? Ye. Kira bisa moco? Yo ora ono, Pak. Di kongkon moco lah marai ya. Yo mesti guru ning gurune, Pak. Celengan biaduke. Jatuh. Ya kuke. Itu keparan. Biaduke tulisannya iya. Kere biar kuke. Oh biaduke gurune dijelas. Biar kuke. Tulisannya M. Ye, tulisannya M. Salah maning kudu ganti maning kowe. Jadi ya, Pak. T. Tikus. Ate aja ngomong antikus. Ate yae. Salah maning. Busak maning. Nue. Lho opo? Saiki maca kang gampang. Oh. Oh. No. No. Aco. Rok. Kok. Hah? Nah, iki kok diangkat kowe. Kok ngomong rok? Jombang kan. Rok. Aku kayak kaget sih lho, Le. Ya bahasane kudu dika. Itu lingkungan nih. Buat. Jo. To. So. Wo. Lo. Mo. Go. Jo. Iya. Nyok. Belajar nomor moco wis bisa. Lari gerak jalan yang alun-alun. Jalan? Ya iya. Iki pun, Pak. Delengen sikile kankanan mlaku Solo. Aja disake mike. Jakalan kaki wok. Ayo berengan. Ayo gen-gen-geno. Gen-geno sak. Ya. Bisa. Kiri mundur. Tangane. Tijo. Solakso. Tijone. Wong anyar kan? Lanang. Mingkre. Yen wadon. Aku sing duwe. Ya wis apa terus ang siji kok. Kira jalan marai saiki kali tau. Tahu, Pak. Oh, enggak tahu. Kang Wanter oleh hadiah. Nampak oleh hadiah. Iya, Bu. Hadiah pakai cemerano, pakai mentah. Baik. Ayo, Kang Wanter kau ke? Boleh piagam dunia. Ayo. Oke, guys. Hore biarang. Ayo. Ya. Ayo. Hore. Satu kali, kemudian tiga kali. Kurang 3 kali. Awalnya
kumpet ya. Kapan bisa nih lah? Ayo. Hei. Nasi putih. Kurang dua kali. Orang dua kali. Ah. Wah, Bapak. Makan lagi. Makan lagi. Makan cek. Kurang satu kali. Kurang satu kali ya. Yang panter maning. Ayo, ayo. Ayo. Woi. Nasi putih. Wis kabeh lulus. Ida oleh istirahat. Istirahat. Isen laporan yang yo. Ya. Gimana? Go. Paman Maya, ya. Kenapa wani barang ta, Pak? Ngene iki Joro. Kula wani kok gadah tamu kirangan jalan istri. Kula jenengan ngerti boten kewajiban kula sampai kang saged ngatas niku. Oh, benar Paman Laya. Ah. Nggih, monggo. Oh, jagate wong Prabu Dito. Sebut jadi dosa sepakat dari dosa sapa gitu. Jelas-jelas. Salah jalan keluar bagi kita. Itu kayak kamu untuk oh bener sih, ayo ngarang aku kan dari Raden Panji Semarang pasti siratus atas beliso. Aku sentirani sing perayaan tanpa kado kuringku. Panji Semarang. Aduh, kok tangan siratus selokot ini. Ya, software pulas kan. Raden saya jembrang aja Raden Panji Semarang ada pasti siratus seloko. Sampai itu minta asal bakal wah berata dan saya jembrang aja. Banjitake Mas. Raden malas gue pengen tak Kopi. Thank
Bendoro, kula itu pembiayaan mawon. Ah, benar. Alami kakang niku ngalami kang senggal iki sing sampeyan gagah ucapan niku. Kali kula sak jerekan iki kok. Oh, bener paman. Aku nganokan sayu karo wong telu. Ya sapa kene iki kok ucapan. Ansal nopo lho. Lho ya gak entuk apa-apa paman. Makane kakang sampe ngalami iki. Rencanane iki wonten nikah pasti kakang. Bener ngono paman ya. Ya mungkin. Piye iki ceritane? Apa setuju? Dulurmu. Jelengan le. Wis, mari wis. Sira wis cocok. Ya lebih sing mandi. Cocok kabeh. Ya iya. Makan aja wis cocok. Wong sing oleh parek-parek sulung. Sing oleh parek? Iya aja nyenggao. Aja no sulung. Engko aja wis pojok gelem ya pojok kulit. Kuwi oleh parek. Oh, bener sira takon marang aku. Aku kan ora jempat wis kelas. Persis, ramas lokat besok. Aku sing dene garut disawari sing Joko. Tengok warung ring kene. Lah, ganda sawari. Sampai keminaan sokupon gawe apa kene sawari. Ya di baju merah, aja kudu topo. Itu sawari tuh kene golek apa di perayangan. Lah, ganda sawari ning kene ora ono. Lu balik saya jemraya. Ada tapi ngaleng-ngaleng aja. Pun sampai pagi. Sampai kudu nunggu jero. Ngene paman ya. Ayo nggih, umpamane saya jemraya ngatar. Ya jelas warung betul. Sane mau tindangnya rumput kali garuda nikahi. Oh, berarti kita Ah, soal iki pamongke kang rumah ya, Oh, benar. Ganda sawari. Iki rupane saya jemraya.